Ngapde sobai piki parlok ki bisnat ban Peit ya ka video ha ka channel. Wat hadin ba ulala ban yalam ya ka Al Nazar. Ban yo kuria kan namladu ha ka Arab Club Champions Cup Henry ka ikba sausi na kam tau Cristiano Ronaldo menta ka miet. Hadin ba Cristiano Ronaldo ulala ban yalam ya ka Club Al Nazar ban yo kuria kan namladu ha ka Arab Club Champions Cup menta ka Samoy. Ha ka ba Cristiano Ronaldo ha ka jingele kai final Persia ya ka Al Hilal. Uleo ban tap adu art league goals. Bat ula yo khuru kum urang tap gol bakan sai haka Arab Club Champions Cup menta ka Samoy. Henry ba paipat shaka jele kai haka Saudi Pro League menta ka miet. Kalong ka ka ba sausi na kam ta Cristiano Ronaldo haka shumla don benta bat ka Club Al Nazar haka jele kai sedang Persia ya ka Club Al Ittifaq haka ba Cristiano Ronaldo udon menta ka jingmynsaw lengba ki kejat jongu haka ba ukus joka Club Al Nazar Luis Castro ketika syai ba Cristiano shumla yo ban lehkai menta ka miet na kam ta ka Club Al Nazar Persia ya ka Al Ittifaq ka Saudi Pro League kaban salong ha Prince Muhammad bin Peit Stadium haka por katway lipo PM haba pai shaka jele kai pedang Club Al Ittifaq Persia ka Al Nazar ka Saudi Pro League kaban salong shibit ka por katway lipo PM kalong ka jele kai ka internet ha haka ba baro artliki club kini club khlain bor na Makedoni ki player ki pau mta ka Samoy haba pai shaka Club Al Ittifaq ka ka jingela mustaban jarat ku mukush kidon ki player ki pau kudhop yo Jordan Henderson ubre urang lehkai ubrang supenwania so mta ka Samoy na Club Liverpool Robin Kyson Jack Henry Marcel Tisserand Musa Dembele ubre urang lehkai udangki ubrang supenwania so mta ka Samoy na ka Club Lyon haba pai shaka Club Al Nazar po ka jingalam Luis Castro kum ukush wala ka Club kala duno yo Cristiano Ronaldo Henry kidang don pat kiwe ki rang lehkai ki pau kuntup yo Sadio Mane Brozovic Saiko Fofana Talisika bat u Alexis Telles tingin sa Peit bangin sa ki shibit haka por katway lipo PM mano ba kuria ka jingjop haka jile kai ka badingkong haka Saudi Pro League hapdeng ka Club Al Ittifaq Persia ya ka Club Al Nazar te parlok tang kini ki kubor ngangai be pila sautu ngin sai kendu hakwai pat ka video kublai shibun